kuvuga nge nabaye mushaburi negerezwa intebe ya data janumbira gusa ishimira hariho kwabana nawe iteka uvuga ngo sindanayifataga neza ayo makuru uvuga ngo mumfashe baravuga ngo kuva ubwo nge nabaye musha buri munsi negerezwa intebe ya data njya ntumbira gusa ibiri mu ijuru yishimira kubana nawe iteka. Hari abantu bayizi murayikunda namwe yarabafashije. Kuva ubwo nge nabaye musha muri Kristo negerezwa intebe ya data janumbira gusa kubana nawe iteka. Nishimira kubana nawe iteka. Nubwo yari Imana yahindutse umuntu ku bwacu. Yes. Go!
ubugingo bwaje we ubugingo navuye muda mani bamugisha va mu butwara injira mani bamugisha zaje turi kumwe ubu ndashira gendana ubugingo bwanje no mani shimwe we ubu ndashira gerageza utari intambwe gendana ubugingo bwanje nyemerera wongera utari izindi ntambwe kandi udashiganye tera intambwe kasi ibiri gusa gendana ubugingo bwanjye navuye zaje Imana ishimwe atukuzwe noneho tuzakure kuramya mu kumenya indirimbo n'inyuguti na ritime tubishire mu bikorwa muzamubona dusubiremo muzamubona ingenda bazuba zaramye Imana bazabayiremye n'umutima wose n'umubiri ukabona nyine bari bize no kuramya Imana. Imana ishimwe cyane. Hari gitera girase muze mwese tubashanganire Yesu we Yesu ateza amaboko arabakunda navuye kwamurutwa redisi ishira we umukiza Yesu udashidanye yanarama ora ubugingo bwaje
bwanje ubugingo bwanje ubugingo bwanje burizwe ubugingo bwanje ubugingo bwanje burizwe wabupfiriye. Komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Bwana sifiwe, atukuzwe. Gira umuntu kwegera ngo ubugingo bwawe burarinzwe. Uhumure, ubugingo bwawe burarinzwe. Gazamura volume. Dusubire igorogota kandi. Ay Mana we. Mesiya. Mesiya ukura. Idahadabari mwisha. Yarabonetse n'ukuri. Watange kubwacu Mesiya ukura idahadabari mwisha. Yarabonetse n'ukuri. Mwana w'Imana watange kubwacu. Watange igishimo muchimbo c'amarira ubugingo mu chimbo c'urupfu. Uwoniwe utuma we yasezwe no kwizera atanga igishimo muchimbo c'amarira ubugingo mu chimbo c'urupfu. Mesiya ukura idahadabari mwisha. Yarabonetse n'ukuri. Mwana w'Imana watange kubwacu. Atanga igishimo muchimbo c'amarira ubugingo mu chimbo c'urupfu. Uwoniwe utuma kiranuka yeshejwe no kwizera. Umwaka w'imbabazi z'Uwiteka waratashe. Abantu benshi ntibabimenya ubugingo muzuzi mbewe bambaye ibigunira baracafite imvune mu mitima we. Ntibarakamenya umwaka wemagurukira baracafite imvune mu mitima we. Ntibarakamenya umwaka wemagurukira. Izuba ryawe kandi urinanga uririmba ishimwe kandi haguruka. Izuba ryawe kandi urinanga Imana yawe yataye kure we siga yemera swa muri kiganza shubwoba iriba
ubwoba ririmba rimbaba ririmba we shira ubwoba ririmba we ririmba shira ubwoba ririmba imbabazize shira ubwoba Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jeff nakuri sente turimbe sebeni. Indi sebeni. Tanga umwanya. Ingene muhamureba. Mufite inzara n'inyota zo kuramya no guhimbaza Imana. Amen. Mana ishimwe cyane. Mureke gukura intoki kuri sente. Nabwiye abantu bamwe ejo bundi ngo sente zivuga neza kurusha abantu bamwe. Yo! Yohana we. Aha. Ichachekere shutiwe. Intare yo mu muryango wa Yuda. Yaranesheje wicecekere. Janani y'abamarayika. Janani y'abamarayika. Yesu mwami Yesu. Byose yarabishoboye. Janani y'abamarayika. Yesu nshuti. Byose yarabishoboye. Yohana we. Ichachekere shuti we. Intare yo mu muryango wa Yuda. Yaranesheje wicecekere. Ibyanani y'abamarayika. Umwami Yesu byose yarabishoboye. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze. Muzamuri ibiganza tere haleluya. Hallelujah. Ibyakunaniye Yesu abishobore mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Shakira riti. No mu ndirimbo bazabashamburiye. Murabizi ko zashamburiye mu ndirimbo. Hari gitangaza nahuye naco ejo bundi. Hari akarimbo k'icyongereza ndirimbo yaratwicaye na Boze. Nabonye gitangaza utawa ejo no Montreal. Nende weekend hirya. Ngo dushike turaramya Imana nono sare twakuremo nyirayo mu pastor w'umuzungu aranezerwa. Wanezerwe n'umugore we baranezerwa. Ngo dusohoke barambira ngo barashaka ngo mbaye ifoto. Yewe nimara tumuzo posting abazungu ntibanzi bazibona. Ndabara ngira amatsiko kumenya igitumye banze ifoto. Barambira ngo twakunze umugu kurimo. Ngo none tuge kugusaba ikintu kimwe. Ngo twemerera kubera twakoreye kwa gatandatu ku cyumweru tuja Ottawa. Ngo twemerera ejo tukazaza Ottawa na masabiri. Ngo basinguka ririmba indirimbo imwe y'icyongereza. Muri uwo mwuka warurimo ukaririmba indirimbo imwe y'icyongereza. Ico kirama kibazana. Ndavuga tubwo muvuze kuza nimwe ngiye kubabwira ngo nyibaririmbira aho ngaho. Tubwo mwavuze kuza uko hari impamvu Imana yashize ku mutima. Kandi koko baraza. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Baraza ngo bagere Ottawa barambira ngo pastor na mama pastor baje. Barashaka indirimbo y'icyongereza. Bamuragira ngo nzinyishize. Zingazinga na Bruce. Uzo witwaza intwaro zose
haraho zo kugoboka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. 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 Nyikorera igitangaza. Nukuririmba icyongereza, wari uzuzwa mu cyongereza boza. Uzoririmba icyongereza rumara uzuzwa. Nizo za mbere. Ko muragira ngo ndirimba uko naririmbye. Nzokuririmba ejo. Anko ngwino mbakopese. Gato yagira turimbe sebe nimwe y'umuriro. Dutanga umwanya cyangwa turirimbe indi ndirimbo. Gira mugenzi wawe ngo wiga icyongereza ni cyiza. Ni icyongereza. Fata. Akarimbo kavuga ngo Jehova is your name. Jehova is your name. Jehova is your Bwari ubwa kabiri ndizi icyongereza naje kiramfasha. Hari abantu bo muri Missouri bari hano. Missouri, Colombia. Nigeze kuja Colombia nibwo nigishika muri Amerika. Sina nakamaze igihe kirekire. Pastor ndaririmba umuzungu ararira. President ndaririmba umuzungu ararira amaze ndafashwa. Nibuka amateka. Ahindura umubabaro. Akawugira ibyishimo biza. Nta kimwe kimunanira agengiriye. Niuhindura amateka. Niuhindura amateka. Uwari umushumba akaba umwami. Nta kimwe kimunanira agengiriye. Haleluya. Jeff ngaho uririmba ya ndirimbo nakubwiye. Umwanya wagiye. Nacuranga ya yindi tuze gutanga umwanya. Muri iyi ndirimbo ngiye kugusengera. Muri iyi ndirimbo ngiye kugufata ukuboko. Muri iyi ndirimbo niwe ndaza kugusaba ikintu kimwe gusa. Kandi kubwo kwizera Imana unyemerera ugikore. Utera iyo ntambwe yo kwizera Imana hari icyo ikora. Iyi ndirimbo natangiye kuririmba ejo bundi vuba cyane, ariko nyigiraho ubuhamya bukomeye. Ndimo kwifuza ngo ahantu hose ngeze, wenda sinzi ko ejo nzobona umwanya, ahantu ngeze nyiririmbe. Yankoreye igitangaza mu Rwanda ejo ndi Kigali. Twararirimbye gutya. Abantu basanzwe bakizwa, abantu basanzwe bakira kubwizo dukora, ariko uwo munsi nabonye ukuboko kw'Imana kubera iyo ndirimbo. None ndaza kubasaba iyi sale ni nini kandi tutugiye gusirimba, tukazuramya Imana uhagaze ahantu hamwe kandi ufite umwanya wo kugusha ukanezererwa Imana. Nabyo si bibi, ariko nzakenera ngo uhuge ube bize kugira ngo ubashe kumva Imana nayo kumva. Ngacuranga papa. Nami waje Yesu
we vimaina temarige ugosimbe Imana ishimwe Dami wanje uri gabikingira ungase Bana we ugosimbe Bana ugosimbe Ugigo kusuya we Kwagera kandi Dami wanje we uri gabikingira ungosaba Sigikama ugosimbe Sigikama ugosimbe Zanguruka ugosimbe Kina farge as ugosimbe Aimana we Aimana ugosimbe Ukiga wa Satani wa Anasi wibazo Ubupfuje na kwibura Ubukana Gupfusha no kwiganyira Natangiye kuyumva Bwana sifiwe Hallelujah Mushakire kare twaririnze sinzi umuntu nabibwiye simba ni umuntu nabwiye twaririnze ngo Imana yacu wihutisha tempo papa ni umugenga w'ibihe nije wazuririmba hano gutya ngo dutangire kuririmba simuvuga uwo muntu ari hano yari yicaye muri iki gihande kinyuma gutya araturikararira kandi yari umugabo mbona ararize umutima urambwira ngo uriya muntu afite ikibazo jewe niwe ngiye gusengera muri iyi ndirimbo Bwana sifiwe Hallelujah tugiye kuvuga ngo ungosi imbere n'inyuma uzenguke tuvuge ngo ungosi imbere n'inyuma Nami wanje Yesu uri gari ungose Aimana we ungose imbere ungose Gufusawa Bwana
umuntu ukwegereye mufate mu kiganza Hallelujah, hallelujah. ngahe musengere ukwegereye musengere cyo ifutu kuri intoki kuri se musengere cyane wature kima inafari asompe utanga uruzaro mana tanga uruzaro mana baragasima musengere 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 trume kam facilitateur Padre de Zevange Gado tangana Quer gutangira mumeze neza kwataramize ibintu indwara zose zananiranye zikurweho ibibazo tabina kima ibara inambara zananiranye zikurweho sigaranya akantu karesha kuko konyine nuko nzosubira ejo nimugoroba cyangwa nzogaruke yemwe nimempa maisha yangu ili ayatawa Mwokozi Yesu nimemwamini kwake Hallelujah. Nesikaje kanu kangana gutya. Nene sisi akizumwa rero. Cyo mwaduhamagariye. Kuva igiterane cyatangira. Igiterane cyatangira. Shati yanje ntiraroba. Kandi nzando bishati ni pantaro kabona gutaha. Namakosa gutando abantu bataruse. Tuzamura ibiganza. Hallelujah. 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 Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hallelujah. Nagira ngo muri aka gasebene kangana mpamvu ntimuze gusimuka mwibuke ko hano turi hejuru. Muzimbana amayeri. Amayeri menshi. Tugiye kuririmba kasebene. Uvuge ngo mwami naje uko nkubonye. Ndizeye biremera. Naje mwami. Wa mugore wari urwaye yagukoze warakira. Baritimayo ngo akubone arakira. None nanje mwami ubwo nkubonye ndizeye biremera. Gira mugenzi wawe ngo ndizeye biremera. Ndizeye biremera. Namenye kuri se w'imigisha Imana y'Imana nubwo yatinda kugusubiza Imana
igira sebeni papa. Bwana sifiwe. Iyi sebeni uyigiri yawe note. Sinza mpindura note mpandirimba ntibibaho. Bwana sifiwe. Ni haba hejuru bahaje ni habananira. Baririmbira aho bashoboye. Iyo se ni backup. Jega nkunda ko mu mbekinga kurusha abangaba. Imana ishimwe cyane. Iyi sebeni iyi ndirimbo tugiye kuririmba uyigiri yawe nuwo mwegeranye siko kandi wizere biremera wizere biremera ngashuranga papa Mugore warurwaye amukoze warakira baritima yamusanze amukoze warabona we wa mugore warurwaye amukoze warakira we manishimye baritima yamusanze amukoze warabona wa mugore warurwaye amukoze warakira baritima yamusanze amukoze warabona tegera naje mwamubwonkubo izeye biremera naje kubonye we naje namugongo naje namugongo kubonye we naje namugongo naje namugongo kubonye we naje namugongo we haricho muhamu amukoze warakira. Bwana sifiwe. Haleluya. Twasubira abandi kandi tukanyuranamo. Okay.
noneho ndasuje n'iryo ryanyu ndizeye zakunda kubabwira rino jambo Mariya yarababwiye ngo icyo amabwira mugikora you never know. Kandi hano habaye ko murambwira ngo dusimbuke kandi sisa Vanessa asifiwe irindi rimwe Hallelujah. Abantu turi kumwe ku gatute sinzi abakobwa baba baking abandi twicare aha turi nyina abandi muhagarare mugume mu baking wayishunsho papa mureke kwegera iyo migozi mukinguruke nkabuke tureba abakristo Bwana sifiwe. Hallelujah. Fatira umuntu kwegere mu kiganza muhanurire ukumuka kuyobora kuma ra primelari papi kalome damina sapite ayumainali tatangi na gaoga shamvini gari gao Isaya biremera we Isaya biremera we Kunga bena kurya wenana
amenye kuri se w'imigi abanzareke nabanzareke umukunga nabanzareke tuweze Imana yacu cyubahiro. Iki ni igitaramo kabisa. Ni bande baye bumva uno murongo umeze neza tubeka baheza yacu cyubahiro. Bwana asifiwe sana. haleluya haleluya. Kugira ngo Frank abe nkamira kuka turarangiza saa 9 zuzuye turindane twese twama tuvuga ngo amani ya Bwana yewe pamoja nanyi mwerekereyo turindane timuhunyize ntarahunyiza yeme nuko kwimana mugume mube maso nukuri je peruse kuryama hirya yejo bundi nijoro narenga isaha imwe n'igice ejo bundi naryamye izibiri gusa mfite ibitotsi byose ariko ndageza saa 9 umva ikintu naringiye kubabwira. Bamwe mwigire inyuma gutya musige hano mwigire inyuma mwese mwigireyo. Nashaka abantu baba leader bahora barongora indirimbo bayobora indirimbo mu makanisa yabo cyangwa tuzi ko bari abarida mwese muhagare ku murongo aho imbere. Abalida bose abandi bataza bakunda kuridinga babe nk'abasubira inyuma baza babekinga baje inyuma y'abalida. Nimba muri benshi mugenda umurongo gutya ndashaka kubabona mwese. Yemwe timwombonera beza